In November 2009, PricewaterhouseCoopers published a survey on economic crime in business, the Global Economic Crime Survey 2009. With more than 3,000 respondents around the world and over 100 in Denmark, this is the most comprehensive study of economic crime worldwide and in Denmark. In 2009, 26% of Danish enterprises report having experienced some kind of economic crime in the last 12 months. And there's been a heavy increase in financial statement fraud. 48% af de ramte danske virksomheder i undersøgelsen rapporterer om regnskabsmanipulation. Dette tal var 27% i 2007. Det er tydeligt, at den økonomiske nedgang, vi har set i erhvervslivet gennem den seneste tid, at det har motiveret topledere og mellemledere til at forsøge at manipulere med virksomhedens tal. PricewaterhouseCoopers Global Economic Crime Survey shows a correlation between the economic crime reported and the frequency of fraud risk assessments performed. Organizations that carry out more frequent risk assessments report more incidents of fraud. Det betyder, at hvis du leder efter virksomhedskriminalitet, så finder du det. Virksomhedskriminalitet er et fænomen, der hele tiden skifter ansigt. Derfor, jo oftere din virksomhed gennemfører en risikovurdering for besvigelser, desto flere tilfælde finder den. Danish enterprises have reported an average direct loss per incident of approximately 2.7 million Danish kroner. The enterprises have also suffered significant collateral damage due to fraud, such as negative impact on employee morale and damage to business relationships and relationships with regulators. Når vi spørger ind til, hvad virksomhedernes forventede risiko er med hensyn til den fremtidige virksomhedskriminalitet, så er tallet altid væsentligt lavere end den faktiske forekomst af virksomhedskriminalitet i vores undersøgelser. Kriminalitet er stadigvæk en af de største ledelsesmæssige udfordringer for topledelsen i virksomheder i Danmark. During the last 10 years, PricewaterhouseCoopers has each year analysed economic crime in Denmark and worldwide. This year, the survey concludes that economic crime continues to be pervasive, persistent and pernicious.